Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere kumeze neza cyane ubyo uri gukora. Niyo bitameze neza kandi ugira ukwizera kuko ibintu bishobora kuba byahinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Yo gusuza kandi ukwifuriza ibyiza, nitwa Clement Ndayisenga, nyemera nkugeza amakuru abyutsa avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Duhere mu gihugu cy'u Burundi, aho Burundi bwabujije abaturage babwo kujyana ibicuruzwa mu Rwanda. Leta y'u Burundi yatangaje ko umuturage w'iki gihugu zafatwa yambukanye ibicuruzwa mu Rwanda zahanwa nk'umwanzi w'igihugu. Urugero rwaho iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ni mu ntara Cibitoke hana imbibi n'akarere ka Rusizi mu Rwanda, aho ni ku ruhande rw'intara y'Uburengerazuba nk'uko ijwi rya Amerika ryabitangaje. Umuyobozi w'intara Cibitoke yagiranye n'abashinzwe umutekano muri iyi ntara harebwa uko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa. Uwo muyobozi yavuze ko umuntu ujyana ibintu mu Rwanda asa n'uwanga u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda ntacyo dupfana, ntaho duhurira n'u Rwanda. Twebwe igihugu kibitse abanzi bacu mu gukomeza kukigemurira no kukigaburira. Muba mwumva tugana he? Biteye isoni. Ayo ni amagambo y'umuyobozi w'intara ya Cibitoke. Uyu muyobozi kandi yavuze ko ubu butumwa yabuhawe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yavuze ko uretse abaturage bazahanwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora gufatirwa ibihano mu gihe bagaragayeho ko hari ibicuruzwa byavuye aho bayobora bikajyanwa mu Rwanda. Abaturage bo muri iyi ntara baganiriye n'iki kinyamakuru bavuze ko ibyemezo biri kubafatirwa biza no kubaboha amaboko. Burundi bufashe iki cyemezo mu gihe hamaze iminsi hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi rushinja gushyigikira umutwe wa Red Tabara, gusa rwo rukabihakana rugashimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu, by'umwihariko igihugu cy'igituranyi. Tukiri muri aya makuru kandi nyemerera twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kwa Kisekedi bagiye kujya bicira ku Karubanda abasirikare bashinjwa gukorana na M23 ndetse n'u Rwanda, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bibyutse bihuriza kuri iyi nkuru. Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yasubijeho igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka myinshi cyarahagaritswe by'agateganyo. Mu busanzwe iki gihano cyabaga mu mategeko ahana ibyaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, gusa bagihabwaga nyuma yo guhamywa ibyaha bitandukanye bafungwaga burundu aho kwicwa. Igihano cy'urupfu cyari kimaze imyaka 21 kidashyirwa mu bikorwa muri Kongo, cyasubijweho hanini mu rwego rwo kwivuna abasirikare bazajya bahamywa icyaha cyo kugambanira igihugu ndetse n'abazajya bahamywa n'ubujura bwo mu mujyi buganisha ku mpfu z'abantu. Kuwa gatatu tariki ya 13 2024 nibwo Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Rose Mutombo yasinye inyandiko ikuraho isubika ry'agateganyo ry'igihano cy'urupfu ryari ryarashyizweho mu mwaka wa 2003 ku ngoma ya Kabila. Iyi nyandiko ivuga ko ibikorwa by'ubuhemu ndetse n'ibyo kuneka byatumye abaturage na Repubulika Demokarasi ya Kongo bishyura ikiguzi kinini bitewe n'ingano y'ibyangiritse. Yungamo ko gusubizaho igihano cy'urupfu bigamije kuvana abahemu mu ngabo z'igihugu cyacu no guhagarika ibikorwa by'iterabwoba n'amabandi yo mu mijyi biganisha ku mpfu z'abantu. Kwa Kisekedi igihano cy'urupfu cyasubijweho mu gihe ingabo za leta zimaze imyaka irenga 2 zihanganye mu ntambara y'umutwe wa 23. Uyu mutwe wa 23 kandi uracyakomeza kugenda wigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse FARDC yananiwe kuwusubiza inyuma ngo iwambure utu duce turimo utwo
umaze imyaka ibarirwa muri ibiri ugenzura. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kinshasa bikeka ko haba hari abasirikare benshi barimo n'abaofisiye ba FARDC n'abadepite ndetse n'abasenateri bakekwa gukorana n'uriya mutwe wa 23 ndetse bamwe muri bo batawe muri yombi bashinjwa gukorana n'umwanzi. AFP n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa byatangaje ko byahawe na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano amakuru yuko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC yamaze gutegura gahunda yo kwicira ku karubanda abasirikare bashinjwa gukorana n'umwanzi by'umwihariko inyeshyamba za M23 ndetse n'u Rwanda. Tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ku makuru afitanye isano n'umutwe wa M23 ndetse n'intambara, umujyi wa Sake naho hari ibintu byongeye kongera kuzamba kuko rwongeye kwambikana hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 yongeye kubura mu mujyi wa Sake nyuma y'iminsi mike hari agahenge. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko imirwano muri uyu mujyi uherereye muri teritwari ya Masisi yatangiye mu rukera rwo kuwa gatandatu tariki ya 16 Werurwe 2024. Ati ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, abacancuro, imitwe y'inyeshyamba, ingabo z'u Burundi ndetse na SADC kuva mu gitondo zateye abaturage bisake no mu duce tuhakikije zirimo zica ndetse zikanavana abasivile b'inzira karengane mu byabo. Kanyuka yavuze ko M23 kuri ubu irajwe ishinga no kuvana mu nzira iziriya ngabo kugira ngo abaturage babone ituze. Sake yari imaze iminsi ifite agahenge nyuma yuko mu minsi mike ishize imirwano yasaga ni yimukiye mu bice bya teritwari ya Rucuru. Mu minsi ishize ibice bikikije uriya mujyi byabereyemo imirwano ikomeye yanamaze igihe kirekire. FARDC nabo bafatanya ku rugamba bashakaga kwirukana umutwe wa 23 mu misozi ikikije uriya mujyi, gusa ibitero byabo byose byagiye bisubizwa inyuma n'inyeshyamba. Namakuru rero yemejwe n'umuvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka ubwo yatangazaga ibijyanye n'imirwano iri kubera mu mujyi wa Sake. Munyemerere kandi tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tunarebe kuri iyi nkuru ivuga ko ubwato bwarasiwe mu Kivu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bisasu biremereye byatewe mu kubwato bwari butwaye imiti bwerekeza muri Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Namakuru yamenyekanye kuri uyu wa gatanu ubwo bwato bwari buvuye mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga ko ibisasu byatewe biturutse mu misozi ya Ndumba muri teritwari ya Masisi. N'ubwato bivugwa ko ari ubwa kompanyi yitwa Balaka nk'uko societe civile muri ako gace bitangaje. Ubwato bivugwa ko bwari butwaye abagenzi ariko bunatwaye imiti yo gufasha abasirikare ba FARDC bakomerekeye ku rugamba rw'igisirikare cya Kongo gihanganyemo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Iyo miti yagombaga koherezwa mu gace ka Minova hari ibitaro bivurirwamo abasirikare ba FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na SADC bakomerekeye ku rugamba. Muri icyo gitero kandi nta muntu wakiguyemo ariko ngo ubwato bwarangiritse bikabije nk'uko ibitangazwa n'ikinyamakuru bitandukanye by'umwihariko byandika hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko hari amakuru avuga ko nubwo hari icyumvikana nk'agahenge ariko hari hasanzwe havugwa imirwano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko hari ibitero bitungurana, ibitero shuma hanganisha impande zombi ndetse bikanavana FARDC ikomeje guhangana herekeza Ibeni mu duce twa Butembo ndetse n'ahandi bahunga bagana mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Munyemerere dusoreze mu Rwanda ho igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri gushaka uko abageni b'abakobwa b'abofisiye bazajya bambara nk'abasaza babo b'abagabo. Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda MINADEF yatangaje ko igiye gushaka igisubizo cy'uburyo
n'abageni b'abasirikare bari mu rwego rw'abaofisiye nabo bazajya bambarirwa na bagenzi babo b'abakobwa mu gihe habaye ubukwe nk'uko abagabo babikorerwa muri iki gihe. Byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo Brigadier General Juvenal Marizamunda ku kibazo Depite Hindura Jean Pierre yari yamubajije ku wa kane tariki ya 14 Werurwe 2024 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko. Depite Hindura yavuze ko busanzwe mu gisirikare cy'u Rwanda bubahiriza uburinganire ariko ugasanga hari icyo bataranoza. Kuvuko Depite Hindura Jean Pierre yabajije ikibazo ndetse nuko igisubizo yahawe na Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda Brigadier General Juvenal Marizamunda. Ikibazo nashaka kubaza mugenzi wanjye kibaje singisubiramo ari mwasimbukira ku buvugizi bw'abasirikare b'abagore. Nyakwa speaker, ejo bundi mukuru w'igihugu watwifukije ku munsi w'abagore ko uburenganzira bw'umugore ntabwo ari ukubumuha ahubwo arabusanganywe, so nta mpamvu yo kububangamira. Mu gisirikare bakora byinshi byubahiriza agenda, ariko hari ikintu kimwe batari banoza cyangwa nyakwa minisitiri atubwira ingamba bagifiteho ko ubona umusore w'umusirikare n'umukobwa w'umusirikare w'abaofisiye uw'umuhungu akorerwa ubukwe agakorwa uburyo bagisirikare kishima bikamunezeza, ariko umukobwa we w'umusirikare w'umuofisiye ngo ntago bagenzi bamwambare uko yambaye agatimba. Ibyo ngibyo rwose ntago bikwiye, kuko niba ari umusirikare cyangwa ari umupolisi katuvuga abasirikare akaba ari umukobwa w'umuofisiye nawe akaba bikunze akeneye gukorerwa ibyo birori nk'ibyo basaze bakorerwa, abakobwa bagenzi be ntibamwambarire bya gisirikare nubwo yakwambara agatimba. ababona abakobwa ari bambaye igisirikare bizabyumvikana ko umugeni ariwe musirikare ariwe mu ofisi. Ariko niba agiye ku rugamba akajya ku training agakora na musaza we bagahabwa umushahara ungana bagahabwa akazi kangana bagira ikizere kingana, ariko byagera kujya kurongorwa no kurongora akaza mwivangura. Ibyo bintu ntago bikwiye rwose, nubwo muri kubiseka. Wa mukobwa aravuga ati kumbe nge hari uburenganzira ndafite. So rero njya kwa minister rwose icyo kintu mu gitekerezo kandi gituma n'abakobwa bato bamwe na bamwe bakunda igisirikare binabashimisha. Ati nanjye nzaca muri epe. Niyo tubibona tutubona biryoshye kandi n'uburenganzira bwe nta nubwo agombye kubisaba urwitwazo ibindi bisobanuro bibabuza murebe ukuntu mubikuraho. Ariko nabo n'abakobwa b'abaofisiye bashakanye n'abagabo b'abasivile n'umusivile nyumva nyine ko umugore we arara ku majoro ariko yamunyujije muri epe bakamutera salute akumva yishimiye. Ibintu binezeza abantu ntabwo ari byinshi cyane, kandi byubaka urugo ni byinshi n'ibyo byose babirimo hazamo no kubapinga kandi ntabwo bikwiye. So rero please, niba abasore b'abofisiye b'abasirikare bakorerwa biriya birori n'abakobwa nabo ntibabikorerwa kereka wenda mu gihe batabishaka, ariko izo nzitizi zihari nyaboneka muzikureho. Honorable Hindura rwose ibyo avuze nibyo, nanjye ntabwo nabibizi. mbajije Colonel hano arambwira ngo ntabwo bajya babambarira, ariko ndaza kubaza impamvu, ariko numva nta mpamvu nimwe yabubuza, nabo baba barabikoreye. Ahubwo nari nzi ko ari nacyo gituma abantu baza mu gisirikare. So ubwo ndaza kugira rwose ibyo twabikorera, ariko bibaye na ngombwa wenda bivuga ko bambarira abambaye nawe agatimba yabakaretse cyangwa twashaka indi formule dukoresha, ntabwo tuzabura igisubizo, ariko tuzashaka uburyo bakwambarana bajye babambarira nabo. Ndumva ari igitekerezo cyiza. Gushimiye cyane wowe ukurikira NCTV Rwanda. Makuru twari twaguteguriye n'ahatu yasoreje. Mwifurize kugira weekend nziza. Ciao ciao.